Үтө күн болун күндү тетим сака ражатын истин херагастетчилere, сака телевидениятын көрөтчилere бүгүн недели күнө бетинсе чебдик бери эхяханан үлелир. Күндүз тетчилер бит, күндү көрөтчилер бит бу бүгүнгү күнгө эхигемия элбагы билектен эренеребин олкордук чебдик бериге бихяка өрүн калаттах аняллар бут келеннер үлелерин тухунан кепсиллер ипсиллер. Тон эрдеттен биллерилибите ол курдук биһиги бүгүн кепсетибит бу дыцыппы ден тугуй дыцыппы диагностак оголорго ботулина терапия онна реабилитация тухунан кепсетиякпиттен оноттон симбир интерихиргиржон баргыт болу аражаатыгар чугаһаң телевизоргитигер чугаһаң онна биһигини истиң көрүң өскөтө каннара таксан барары хыржар буллаккатына НВК-ян сыһыры барын букаден омнумаң бу сыһырын өңү биһигини көрө истехил жаккатын сөп устужияга жукускай кораттагы үс нөмердек балгы ой, барыстыгына вот. Елизавета Накентьевна Сивсова илжитты кәлләм. Бу жукускай кораттагы үһүс нөмердәк балыга невролог бараһа болар. Бу бүгүнгү күнгө кини бу ДЦП диагноз ден тугуй бу туһунан кепсияга, оннотон реабилитация кайдак барарын туһунан. Чаре Елизавета Накентьевна үтө күнүнен Үтөкүнне. Бүгүнгү күнгө келен бу кепси келбиккер мактанабыт, бу маннык кыгалгалак төрөпүттер билиңге кемге комойох хин элбахтар сөп. Ол хин бу бүгүн эн кепсирин каз бидди этин, каз бидди төрөпүккө көмө болууга ден эренебин. Жото бастатан туран бу ДЦП ден диагнозы гытта биле тохчокко хөбүй кас бидди ылга бар болбата кыыры боллага жыбатта ол гынан барын оттон билген кайдары кетен манан көрдөккө элбэби курдук сөп ту элбэби курдук ту эбитер бэм тулеттим ол оннук төрөпүттери билер болбутум эбитеду чөпсенен бу ДЦП ден диагноз тухунан билсехиннер эре кепсере кайдагай бу кайдак онда бу того өскүр ырыны. ДЦП ден детский церебральный паралич ити ого хамсаныта алжанар көрдөккө улаханнык маннык биллер сеп хамсаныта олар ибыта параличтен олата боллагана холобура форматыттан тутулуктах аңар өттүтэ холобур хамсабап болуун сеп или эбетер атактырары хамсабап болуун сеп или атага хамсабап болуун сеп ол барыта мейи төһө күскэ нарушениялаагыттан тутулуктах кехилилаагыттан сеп холобура биһиги мейибит мынык пункт управления курдук боллагади аны боллагана зоналар баалар бу кихи саңараргар эппеттир кихи токкуйдууругар кихи памятыгар мышлениятыгар вниманиятыгар онна бу хамсаныытыгар эппеттир зона барди аны боллагана холобура жактар хатхыджан эбетер төрүүр биреметигер эбетер ранний послеродовый период ого тухамит травмаллагана эбетер инфекцияны кытта көрүстөгөнө эбетер инсульт да болгон сеп особенно часто биле недоношенный оголорго инсульт көстөрдө эбетер бейтин хронический ырылары болуктарын сөп там сахарный диабет эбетер какие-то инфекционные заболевания эбетер ол хатыджан тухамит эмп испит боллагана эбетер бу төрүүр биреметигер сыга халты туттан да эбетер боллаганы мындык тактика родов сыга берилен эбетер бу ого төрөбүтүн кенниттен бастыкы 2-4 час олох тутулуктак ол биремега эбетер бу 6 агыс неделя ранний послеродовый период ден кирселер. Ол биремега мейи тухамит нарушение ыллагана детский церебральный паралич өскүр. Оны боллагана тяжесть ол биреметтен эме тутулуктак холобура ого 9 ыйыбыха үчөйдик сайдан мейите биреметигер местетигер уже туран баран нарушение болуп боллагана клиникатан аха күстәк болугун сеп тоодита камеги бит уже сайыннага ди
Онтон уже ол беременный хеджен тух нарушение барбыт боллагана уж тяжелой форма болон сеп. Ону теңейт мейи кехилите болан ого хамсаныды эре болбакка бу саңата кухан болон сеп истере көрөрө токуйдура саңарара барытеме кехиллер. Олгунан баран бүгүн сүрүннән биһиги хамсаны туһунан кепсетиэхпит. Холобура били центральная нервная система бу головной мозг и спинной мозг теңге арахсарсеп. Онтон детский церебральный паралич это именно мейи сам головной мозг нарушение это боларсеп. Он эме ол төһө улахан мейиге жайы барбытыттан ол форма тутулуктак холобура ол биле эппитин курдук эме ол илите атага эбетер тух атактара болон сеп онны боллаганы бытчыңнара олох маннык ынырыкты күрен баран тардан баран хыджар болалар. Он хепке хатан хамсаны барбат тогодетер бихиме ебититтен сыга сигнал барар бытчыңга. Бытчың хатан өйдөбөт бу меги меха тугу эте хатыры ден олехнар маннык күрен баран хыджар. Олгынан баран өссө бир форма бар, атонический, астатический ден олох маннык ого олох вялай болар. Маннык в тонусе болбакка олох хымнагас кукла курдук оннук форма ме бар гынан баран дыцпыларга хамай маннык редкой форманны аннан аксыллар. Эбетер өссө дискинетическая форма ден бар. Бу мейибит эме сыга сигнал ытан огону илите атага истибекке мәне контрол хох хамсаны болар. Онна определенный позаны холобур көнөтүк туттан турары эбетер боллагана бу контролунан чаккыны ылары хатан оңорбап болар. Постоянно бу контролламат хамсаны болар хыджарсе. Онна ме бытчыңнары маннык күрени баран хыджар болар. Onu tenge ol kürbüt bıtçın постоянно ого ырының ыраштой биһи холбур залга түжерктан нахна бычын күрдәгәнә ыҗыр дие бетер иңир таттагана мен ха күскөгәҗәр ол курдук холбур ол дыцплага постоянно маннык ыры эмие бар ол эмие баннык огысайды тегереме күскә мәйдир. Оно боллагана ити ыры не прогрессирующий ден болар. Тогоде такка ол катастрофа болар ди, холомор болбу переметигер, он хайдактаганы сайды бат, олар ибат, ол мейибит нарушениета. Үчүгей эре болон сеп тогоде такка боллагана тыынна калбыт клеткалар, ол үлелебет клеткалар функцияларын бәйбетигер ылыктарын сеп. Onu törüp bütürü çonsoğu yoxtarın hep toğu oğam bu ösö хуже боло нехери денсеп. Onu вторичный ортопедические нарушения ден баллар холобура нар күйрен баран хырыттагана биги сүйөк бүт бычыңмыт уже катан калар сеп. Очоны контрактура үскүр. Би төһөдө күз бүтүнен камсыта атакпытна камсабат болар. Эбетер ара күйүскө тардагы жер болан вывих или подвывих сустава болон сеп. Холобур сүйөк бүт таксан калар сеп, особенно тазобедренный сустав часто оннук таксар. Олихин меры профилактики деннер баллар бие холобура эрдеттен ого диагнострордахпытна пасторальный менеджмент тогунан кепсияхтахпит. Холобура бу огону кыттахайдах жарыктаннахпытына, оны жарыктаны ден балыгара кирдахпытына жарыктанабыт ден болу хуктах. Күнтен күн оннук оголах ыл режима жарыктаныта барда банны хорулубут брабыла курдук болуктах. Холобура огобутун биле тяжелая форма болунда маны хатан кампат. Огону хем бир биги боллагана маны вертикализатор денге туруктакпыт. Холобура төрөппүт санын хепте мен тоотурурабы богун кампат дегенде оны боллагана кихи туруктак тогоди такка боллагана турдагана вот сила притяжения бие оңокпут күстак болдун ден үлелир кишечник бытаме оннук сила притяжения хаян хепке моторика табарар болуктак
Оннук турар боллаган ол уңуохпут кытаатан остеопороз им болбат, сүйөктөр бите меместе тигер тураллар. Олеген ол пасторальный менеджмент обязательно кампаттогону эбетер бо пока хамалик боллагана эбет туруруктакпыт. Онна холобура профилактика контрактуры болуктаксеп тоҕо таққа боллагана маннык патологические позы баллар ДЦПга биле нар больше мышцы сгибатели күреллер олеген боллагана артезы ден специально маннык ортопедтер рекомендацияларынан оңороллор холобура боллагана бу илибит маннык күрөмөрөн хежер боллагана биге контрактура өскүү илигине маннык артез оңотторон арыйыктакпыт бу ытыгын сүйөгүн үчөйдүк тутарыттын ден ити барыта олох эрдетине оңголлуктак контрактура тоох өскүү илигине аны боллагана холобур маннык болорусу холобур ого хамар деп ынырык улахан үленнен сыраннан 5-6 хагар огону хам тарыхтарын сеп да оны боллагана резко ого ухур береметигер холобура боллагана олаттар олох резко ухуллар ди там 12лери ниндекке оны холобура резко ухатагана бытчыңмут уже умнан кехер ого бытчың умнан кехер кайда кама хаджутын эми хаңаттан өритек канада эбетер олох хамы огона мехеп ол би ырыбыт прогрессируй дата дем болбатак бытчыңмут уже атыннык үлелир атыннык чувствуйдур болан калар. Статистика теринен детский церебральный паралич бу повсеместно андайду үрдүтнен 10-тыгынча огого холобур сүүс ого ыдженеп. Но билеген статистика кытчанерер холобур атинник дцплах оголор олох тяжелый формалах оголор агыянерелер тоҕо детакка ведение беременности, информированности, уровень жизни үрден, ведение родов үчүгей болан биги статистика быт итинник олох тяжелый формалах дцплах оголор агыянерелер. Сөп Елизавета Дегеневна наачулы кепсеген сөдағаныттон бу тоқтенедек қойбы бейеқа диагноз бу статистика этеринен агаян денеттен де қолы бұра. Олата бу билинге анығы олыққа ити эрдеттен оттон көрүнүү эмтери бар болан де. Онтон жабы оғылары қайдақ эмти бітияны. Қолы бір диагноз әрде тұрорулар. Эти маннык катсырыттактарыны билер дум бу оган. Катсырыттактарыны билибет. Катсырыттар кайдакта билибет. Алгынан баран билеген бу генетика үчөйдик сайда турар береметигер. Холы бирок Кытайга хас бир диди цыплах огону генетический анализ оңорун көрбүттерсеп хас бир дине. Оны боллаган өтөт көмөт бир дере генетическое нарушение лах оголор эбит. Олата төрөпүттериттен да. Генетическое нарушение төрөпүттериттен эре болбакка били мутациями болгон сеп, генетическая мутациями болгон сеп. Аймак-аймагы дегенде. Просто вот сайды ДНК сайдар береметигер сыга сайдан калын сеп. Олегенти генетический анализ обязательно оңолуктак дцплах оглорго тоодетакка билген генетический гырылары хорох генетический гырылары эмтех битинсеп уже толкуйдамыт олеген багар буларын эмтех бит хеп болоден эрде генетический анализ бараллара олохнадалах особенно бир атоническая статическая форма дебитимде олохманды кукла курдук мягкой оголор олох обязательно генетика анализин туттарыктактар. Очоны бу маннык бу огону ДЦП диагностак огону би кас ыйттан билдерду эбитер биле төрөтөгөнө тутатыны билдерду. Олох тяжелой форма сразу тутатыны билленсеп. Он риск ДЦП ден уже эрдетине колобур огобут недоношенный боллагана, инсульт ыллагана эрдетине уже тухтен риск ДЦП-ден төрпүттерге тилдер постоянно ого наблюденияга кирер. Онтон олох легкой формалар бу да мен практика бар 9 хастыргырда турурулун хеп колобура диагноз.
олох Көрдөккө мандык үчөй курдук грам бранда цыпылак эбиттенде. холобура боллагана хамара атын. Оны тутан кабан көрөгөн оны боллагана бычыңа күрбүт болар. Нарпас хатан сүрбет, иңнен окто хыджар боллагана бу хоюту дыцпыден диагнозами. Олох редко, но онну кеме болун сеп. Форма туттан күскө тутулуктак. Аны дыцпыбыт по уровню глобальных моторных функций по тяжести арахсарсеп. Холобур 5 уровень бар. Бастыкы уровень огону манны көрдөх бүтүн олох биле хокпутун хеп. Доголоңнан камын сеп, эбетер атаган төбөтүгөр камын сеп. Онтон 2 уровень манны тороска көмөтүнөн, ходуну көмөтүнөн камын сеп, хатан сүрбет ого сеп. Онтон болон 3 уровень холобур кирехелага, инвалидный кирехелага олорон илитинен бэйте хамсатан ханна багарарынан тиен сеп. Уна төрдүс бу орон эре огото оны орон үрдүтүгер тиманды хатан эргиен хеп сатан сыллын хеп ден онтон 5 уровень олох маны хамсабат атын кихи көрүүтө ох хатан болбат ого болар сеп аны боллагана эмтир битигер биге ол уровеньнерден эме тутулуктаах бут сеп колобура прогноз ден барсе прогноз холобура боллагана биле төрөпүттер бастакы ыйтылара мен огом хамы до ден мен огом кахыгар хамыгай хайдах болуугай денсеп оны боллагана ол уровеньнеринен көрөн биге прогноз оңорох бутун хеп тоди такка хим бир төрөпүт белем болуктак онна хим бир бары надеемся на чудо олгынан баран готовиться к наихудшему, да. И бу худший вариант боллагана какие мои действия будут тебе курдуксе. Оны боллагана билеген методикаларынан ботулинотерапия ден барсеп, ол клиническая рекомендацияга при спастических формах били бытчыңнара күрен баран хаджар, онна дискинетическая формага ол беспорядочно хамсыр, хатан определенной позаны топпат формаларга уровень доказательности на самой үрдүк ботулинотерапия. Олгынан баран биге оны олох турорду таны огоб түтөрөн калар ден хатан эппит конкретный сыл турорухтах битсеп холобур бем практикабыттан кепсайтакка олох тяжелый 5 уровень дыцпалах оготсеп или олох сытар үттү күрен баран оны боллагана онну коголар хатаны хабатты болуктарын сөйөп хатан маннык агы ыстабат сатаны истыбат ону биле назогастральный зон деген туроралар через маннык трубканан агырого болун сеп ону ол ого улаатан уже прогноз биле хатан бейте агыркага хуохтен гастростома турорук канада холобура трубканы сразу куттагар онун нук запрос келер мехада тоди такка атага ары күрен ман ийгер хыстан калбыт он боллаган би атаган сымнатабыт онна ихиттен арабыт оччону гастростома турорук кахеп колбор оннук сыллах эмтибит бу маннык уровеньна огону холобура тух детский дом барсеп серебряный бор денерингрига онно олох тяжелая эме боллагана инвалидностьтах оголор хаталлар ону боллагана бир нянечка холобур хетте оннук хатар огону көрөннады аны боллагана оннук үттүү күрен баран хатар огону кихи хатан суйбат сатан подгузник уларыппат ону боллагана ол бытчыңын сымнаттак бытына таңыннарар бытыгар подгузник уларытар бытыгар бу суяр бытыгар чапчир улихин маллагана ити уровеньтан биге сыл туророхтахпыт колобура төрөппүт маннык бу завышенные ожидания болбакка мен маны багарбытым мен маны ыллым ден этерин гына эрдетине төрөппүт күттүлелехебит
Сөболох том бу кихи кабагарбат ырыта грамбаран оттон инник туокка түбеспитчон күстэ ханалаах болуктарын наады боллага ди оготугар. Четтон билигин рекламага токтобул ол кенне каяндаганы көрсөкпүт. Тетим сака радиотын кытта бирге болар гыдыгар биһиги бу дытсыпы диагностак оголор туһунан кепсет аларабыт. Өсі түгіл үтөкүн болдун күндү сақа телевидениятын көрөтчүлөрө, тетим сақа радиотын истечилери багар саңа холбомуччон баргыт болу бүгүн биһиги ДЦП диагностак оголор туһунан кепсете олоробут. Елизавета Иннокентьевна кепсипси олорор, кени невролог брас болар, чара салгы бу ботулина терапия укол дем болду да ти. Бу уколнан уколладакпытына ого били күүрен баран олороро сымныр тепчеден болла. Жаһалгы кепсәре. Холор ботулина терапия процедура хайдах көрүннәхтик ытыллар иде, бастан кепсәп пикурдук. Терапевтикта сыл бутын быхарабыт. Ол сыл бутыттан биһиге бутчың бутын болабыт да. Холобра боллагана, если мышцы сгибатели или таман күрен баран хеджер боллагана, бутан аскетеригерди гараханда, ложку тутарыгары гарахан, сурыяры гарахан боллагади. Оны боллагана ол сыл бутын быхарабыт, оны болана бу бутчың мехайди хеджере биттен билебит. Оны боллагана протокол бутугар сурыя быт. Бу огого мандык бутчыңнарга турора быт, мандык дозировканы холобра боллагана дозировка бут яһыныттан тутулуктах. Аны ыяһына кыра боллаган о 2 састырттан оңрох бутун ботулин терапияны. Аны ыяһына олох кыра боллаган дозировка бутемия кыра болар. Оны холобра боллаганы били атага мия кухаган или темия кухаган. Оны боллаганы бихи ол сыл бутуттан бихиха билигин туох ордук наданы иденде холобра болон огобут ол крехле олорон крехлитне мандык электро крехлех боллагана, оны ытар боллагана бихи илидин кыттүлеле хех бутин нада. Ахырыгар илидин туттуон нада ди. Олехен болана ол бытчыңнарыгар турурабыт. Ана ол бытчыңмытын биһиги УЗИнан көрөбүт. УЗИ аппаратынан көрөн туран конкретно ол бытчыңары препарат бутын турурабыт. Оны дүйт ди биһиги боллагана бытчыңмыт бартаманнык волокнистай. Маннык угун волокно курдугунан. Ол бытчың барты хаябат уколга беритлибет. Ол холобур хандык волокноға түеспеп битинен. Аны эти процедура бутын биһиге катылык бутын нада. Холобур биһиге турорду бут, онтон эфега арас-арастык болар. Кимия хары түйөты, кимия хары агысы тутулла хаджар. Олехен ол эфега уже сүттагана биһиге хаттан укол бутын туророх бутын нада. Олгынан баран, ол эффект бар береметигер бии оғын үйрет ехтәқпет атыннык хамсанарга мейиге білсейнер ехтәқпет бұл бұтчыңын бұл бар, бұтчыңын маннык сымнағас әйген истен сәптен аңа хамсаныларға үйрет ақсоқтақпет бұл беремеға. Бұтчыңмыт төптірік үйрелігіне. Оны қайдақ үләлері батулин де бейге мейі бітіттен бұтчыңға импульс тиерегер нейромедиаторы ден баллар сәп, холобра боллагана барда биохимический процесс бии организм тегер. Оны боллагана нербәттен бытчыңга ацетил холин тийдагана импульс келер сәп. Оны боллагана ол бии ботулин турордах бутна ол ацетил холины блокируйдан кебихер. Онна чоғна бытчыңга импульс келбет нервный клеткаттан. Аны боллагана эти ботулин терапия тула нахальбах миф бар сәп тухтен. Холобра ботулин тух яд дилер сәп. Тоғди так эти ботулинический токсин, дена так токсин типа А. Аны боллагана кластридия ботулиным ден бактерия үескетерити токсины. Оны даже биле әлбәхке хестен билере булу ботулизм ден ыры бар, ол ырыттан өлүк кахептен. Аны өлген боллаганы оғлар турорухтарын куттаналлар хорохчоннар. Аны техпен багарабын, ол кластридия ботулинум биле
оғырот аһыгар эбетер ойур аһыгартан теллейге егин бар болон сеп, ону биле кенсиербен ороллор дие, кенсиербен ордохторуна там возникает анаэробная среда били кислорода хух. Отчоғына токсин үескетер, ону сиетаққа именно желудочно-кишечный трактка кирдегане бирде инфекция баран, ботулизм ден ыры үескүр. Онтон боллагана ол токсины бытчыңга турордах бутына, ол ыры үескәбет холобуру молекулата, токсин молекулата улахан, улеген боллагана бытчыңтан кровоток командык хатан кирбет. Холобура боллагана туох болон сеп, маннык доза бутын сыга расчетта атах бутына да, полностью маннык слабость болон сеп. Онтон боллагана или непереносимость индивидуальная может быть, аллергическая реакция болон сеп. Олгынан баран ботулизм ден ыры хайдахтаганы бытчыңа турурдах бутына үескәбет, ону төрөпүттер чокка билиактерин нада. Онна боллагана эффект ол укол турорду бут. Бир неделинен уже илибит билде сымныр холобура, ол илитигер турор боллах бутна. Онна же үлебит сагаланар холобура. Көннөрү уколтан олох учуй динамика болбат. Ол эффект бычың бытсымна атагана же үчөйдүк үлелен, массажтан, лечебный физкультуралан биге хаңа навыктарга үйретехтәхбит. Открывается терапевтическое окно ден. Холобура вот на 4-8 месяцев үчөйдүк күскүлелен холобура боллагана куаганлык биле атаган төбөтүгөр камарого бу полностью телегар туроран оннук камарга үйреттехбитине 3-4 курс кенниттен уже мейите кайда камыктаган өйдөн үчөйдү камын сеп. Холобура биги дополнительно все боллагана гипсование ден методика тугана бут сеп. Бу сухожилие бар, ахиллово сухожилие, тухпут телехпит маннык турарыгар. Мейдир маннык билинара таган төбөтүгөр хыджы бутого кени кылган халар. Ону уннарарга эти укол каниттен маннык күскө телегантардан бара маннык гипселей тахпитне ол сухожилие бутын растягивайдых бутын сеп. Оннук методика мие бар. Самай надалага тинне сыл турорухтахпыт. Ону холобура боллагана бу бейин практика буттан кепсе айтакка оголор бейлери этеллер хорголор сылларын. Холобура боллагана того мин уколлабыны ден бир уже улахан мандык того састах ол кени бейт этерине укол ыламбаран үчөйдүк түргенник сүйрер болар. Сеп. Онтон бир алталак ол укол ыламбаран мандык таңнарыгар чепчеки болар. Онна боллагана холобур уколы хуак мандык илитин кыйын көтөхпөт. Онтон боллагана уколлагана уже мандык көтөгөн хеп, тугара мандык гынын сеп. Олеген ол терапевтическое окно бут игер биолог күскө өлелех тахпит он кытта. Балыгагара болбакка күн айы жетигер. Холобура балыга игер икинди реабилитация бардагана, конечно, результаттаны. Ол гынан баран ол результаты хааларын тугугар өр болуктак күн айы жарыктаныктак ого. Олеген биги боллагана благотворительный фонддар кытта сотрудничайдан мандык оголорго кенегейин белектибит бу мандык холобур атагарыл бу боллаганы бу мандык упражнение оруктаккан илегерил бу боллакана мандык упражнение оруктаккан ден. Вот. А так ботулин терапия тугунан кепсе айтакка андойдуга 1900 6-7 хыллартан тутулар болбут эсеп. Онна бастан туактан от косоглазие эмтиребиттер сеп окулисттер мындык турорулдырып онна чоғны боллагана круговая мышца глаза мындык сымнан карак месте тигер туроребитсе. Оны боллагана бирде туох бираз сыга туроран кебиген арай боллагана чөчө мындык туохтар мындык баршинкалара көнөн калбыттар сеп. Оны билген косметологияга миялык широко тутталлар ди чөчелер хылы-хыллан, ончалы, хүрбели, хыл сирейдергер турораллар. Олген етеме бир миф бар холобура ботулины үстен әлбәхтә оғыбар турор баппын. Инди терапевтереме баллар тоғы детаққа бытчың структурата улар ер
ден хантан ристибиттер, оннук миф курдук эме тараханан калбыт. Оно голливудская звездалар, тетялар бу вообще хүлбели отутту хыл сирейдер ер туралар тохтаманнык бытчың структурата улар иббат. Оно хола бура боллагана мин үлелир бер көрөр бүненди бу 16-лах, 17-лах дыцыплах оголар келелер. Кахандаганы ботулин терапия улбатах оголар келелер. Ону боллагана узиннан бытчыңнарын көрдөх бүнө маннык уже улар ибыт болар. Фиброз болбут болар сеп. Ол фиброз оннук дегенерация уларыйы ботулинтан болбакка ол күүрен баран хыджарыттан бытчың сатан кислород үчөйдик кирбет, бытчың бәйті хамса бат, сайды бат, олихен фиброз өскүр. Ботулин ылбытыттан болбакка. Очоны ити укол биддер берелер дуа. Суақаттан. Соқ, қолыраты эффект қасары өйдедім баттайы. Онына білі сәт үс күн ұлар уколды бедер биддер берелер. Олық бірді. Оны қолы бұра болдағаны қаста бұтчыңа тұроры болақ бітті. Қаз бірді бұтчыңа бәйді единицалақ, ол дозировкалақ, оны олары бұтчыңа тұроры бұт, барыда бір күн адна моментна. Оны қолы бұра болдағана оғылар олық шоқтан алар тоғы дейтіққа, бейге болдағаны білі түргенлік тұрорар гына қаста шприцка бәлемнен кәйбітсе. Оны боллагана олог бирде 12 док олган сеп. Олог если дозировката хептебер боллаган элитера тагар турурок бутун сеп 12 колын билемне айтыктына, конечно, бармандык паникалылар. Олгунан баран ха түргенлик барар процедура узиннан көрөбүт. Онна натлак бычыңдар бутыр түрген байдык турурабыт. Конечно, улахан жоңго турурарга чепчеки того дейтакка били ытабаттар, кахытабаттар, кота хатабаттар, оголар төһөдаганы бәйләре каддак эффект ылаларын билеллеринде туран, hem bir били ытыллар, кахытыллар, охсуохтарын дәһәп, олехин биге отделение бутыгар клинический психолога кытта ытабыт процедураны, колы бур маманы оскутар, огону оскутар, били процедура более мандык түргенник, онна кутталы хоқтык астынден. Ата бу ДЦП тоқтен саңарар біле кыра тоқтақ диагностақ ДЦПлақ оғылар саңарар еген болалар да? Болан. Олық общеобразовательный школаға үйеренен, обычный школаға үйеренен. Барытайти тугуттан от формы, он от тяжести тутулуктах. Олық тяжелый дәреме балар, олық легкой дәреме балар. Билеген больше легкой формалар әлбәқтер, чем тяжелый. Өсі ботулинотерапияны бейге тоққа тоғанабыд. Сиялары еден бар сеп. Ол дұтспылағар оғылырғы болбаққа генетическое нарушение лақ, әбетер аномалия развития мозга оғылырғы бар болар сеп. Обильное слюнотечение лоқмандық сілдері түйәджір. Сеп, оны боллағана ол гиперсаливация ден. Қолы бұр задний болын сеп, передний болын сеп. Қолы бұр бейге бұл околоушной, оны подчелюстной железа бұд силі өскетер. Оны ол білі тяжелый форма боллағаны білі хатан ыйсты бат боланнар, оны гиперпродукция слюны болан, силлері нар білі сүйрі хәджер болыр. Нар передникта хәджектарына да, нар онюрдаргар таммалыр, таңыстаргар таммалыр, остолларгар таммалыр. Аны ахыра әлбәқ силләқ болыныр, бұл аяқтарын тағанар бағырын сәп. Эбетер ахарел бахсилленен бу задний сиялары боллагана вторичная пневмония болон сепнар постоянно биле хатан ыйстыбаттар, оны боллагана тыңларыгар кирен пневмония ыңрын сеп. Онон набиге препарат бу тохка турорабыт, железалары турорабыт, эме узиннен көрөн, околушной, эбетер подчелюстной, эме дозировкатын четко аган баран, отчогына силлер агадир, эме маннык бу временно гынан баран тух эффект олох үчүгей. Аны силлері ағаятағына оғылыр ыстыллара, саңараллара әмей олар еребіт. Отчоғын еті оғылырғы көріған деулі вандық әлбәқ бай оны силлі. Әлбәқ бай силлі. Еті отчоғын ұқталлақ төбітер кемеқі бағар бар болын сөпті. Оны білі қоғанлық аңарар дұтсыпыда хоқ қынан баран қоғанлық саңарар оғылырға ме көстуен сеп. Онлық оғылырға бейме көмілі хоқ бүтін өп. Силлер ағаятағына бір біле тылдарын контрола үчөй болар.
Отто ти бу ботулина терапия чоғына дыцыпыла қарағыларға, он ити ол доқтары сыраннар әлбәқ оларға, зыпырда ғайна оларға tutulun çeptu. Холобура боллагана оголорго по стандартам лечения пока эти иккери кирсерсе онтон улахан жаңга спектр онырык улахан холобур болан эти подотделение даже бар ди или көлһүннөрөр или ытыстара билинар били ууланар жаңга эме турурук бутун хеп отчоны боллагана бу көлһүннөрө таксыбап боларса при мигрени били нар төбөлөргө жыржандар баллар ди мигрень на күстө онна ме көмөлөр ботулина терапия головная боль напряжение көмөлөр лицевой гемиспазм болон сеп холобур боллаганы били сирейнин арамандык күскө баймандыктарды маран хажар боллаганы онна ме турурук бутун хеп аны дистония ден ырылар баллар улхан жоңго ди холобур болон мандык кривошея курдук төбөлөр мандыктарды маран хажар оннукка мен хачуйдук көмөлөр холобур улахан жоңго туттар кыхпыт онна көмөлөр кыхпыт өсөлбак онды кебитчи интерехене битчи аны боллаган олог биле результаты точно алаган ден холобур ол бытчыңга хепке төбестим бытчыңмын хепке булдум оны сыл бун хепке турурдакпына 100% бир результат алабыт мактал чаре күндү көрөчүлөр бит күндүз тээчилер бит биги бу ботулина терапия туһунан кепситал робут ДЦП диагностаг оголор туһунан кепситал робут бүтехек түһүмәккә өссө салгы истәрин бигиннин бирге болуң. Күндүз тээчилер бит кепсетибитен салгы ытабыт студияга Жукускай кораттагы үһүс нөмердәк балыга невролог бараха Елизавета Никентьевна Сивсова ылжытты олорор. Жара биһиге том бу ДЦП диагностаг оголор туһунан кепсетти бит, ботулина терапия туһунан кепсетти бит, аны билген реабилитация туһунан кепсетек кахып. Бу катаска реабилитация барын оттон үгүс киһи билер, жабанна кимнәк киреллери, кайда гамтани барары, кассастыртан кассастыргар дире оголор ду улахан жондуда ол туһунан билген кепсәре. Билген отделение вот уже реабилитация ден атагуга жеңинен неврологическое отделение ден атта үс ыйдырттан онага састыргырдылы оголор киренем тенектеринсеп арас неврологическое диагнозда оголорта бихеха доктор баллар 2 логопед үлелер, психолог үлелер, инструктор ЛФК бар, физиолечение кабинета бар, отделение вот круглосуточный. Олата олох кирен хонон сытан эмтене канада. Отут койкалак оголор төт састырыттан бәйләре хотык киректеринсеп эбетер инвалидностьтаг или тогра күстәг диагносттаг боллактарына тох төрөпүттерин кытта кемемик кытта киректеринсеп бу быйыл хин хайды вакыты болду бут бияха билеген аппаратын турора хаджаллар үлелехтер букалериттан нейросенсорный кабинет арибыппыт эти нейросенсорный кабинет билеген эти саңарбат огону хәлбән турарди аны саңарбат ого көннөрү хаңарбат эре болбат холобур боланы өйдүрө кухаган болон сеп внимание та кухаган болон сеп поведение та кухаган болон сеп ахгарна хаталмас болон сеп оно барытын эти сенсорный система нарушения та болар олеген билинге биреме ирде билинен онну кого элбәбитинен биге нейросенсорный кабинет арыбыппыт онно эти тыллара кухаган эбетер расстройство аутистического спектра оголор психолога кытта жарыктаналлар. ДЦПлах оголорго биге ботулина терапия ытабыт бәбит узи аппарат тахпыт үчөйдик психолога кытта теңге үлелген хин ары спокойно ахар процедура быт аны процедура кандидат специалисттар быт массаж, онна лечебная физкультура, чөйбайды кыталлар. Олох этемети би специалисттар быт манны колох кыһаллан туран. Үлелилерин хасыналыбын. Онны бәйләре маннык тохтарын
багарбыттарын тугараһыңа методика киллери хатыллар. Отом ол катаска кайдак барабыны. Кайдак тексебит местага. Оны хат биһиге ягыбы третий поликлиникага сыгыннахпыт. Ол гынан баран третий поликлиникаре оголоро болбакка районтан эмтене калиахтеринсеп дыцплах оголоро биһи хамид центртан ыта олороллор поликлиника барастара арас районнарта онна кора поликлиникалар эми эриен хуруттарыхтарын сеп телефонунан. Сөпөтчоғына бұ төт састырыттан онағастарғар дері оғалар терапевттері хоқ керектерін сөпті. Отчоғына онына анал нянке барду, тоқ бариду, кем көрері оғылын? Медсестра бар, онына болағына санитарка бар, круглосуточно көрілдер оғалару. Оны күні бұға салаты хоқ болаларды, өбетер біле әбеккері дері тоқ бар процедураларын бартын баран бәдірі хыджалардан. Онтын ми атын балығаларға күрдік процедура барыта да беда тихий час билет болар ди оғыларынға. Онан ғыдылы сүрін процедура бітер, онтын тихий час береметігер успей да батақ боллақтыран мандық ыңыран қолы массажка бетер психолог жарығар хыртынлар ықтарын сәп. Онтын әбеттен кеге оғылар онюллар, қолы бұра рухидуллар, қолы бұра тоқтиғанылар терапевттер бейі туғына табытай эбеккедылы процедура барыта битер денсеп. Олгынан баран боллағына оғылар бәйбәлерін кітті алтыған, бәйбәлерін кітті кәпсетен, коммуникацияларын, тылларын барытын сайынлар алылар. Олығын балыға ғыдар, әме он туғалақ. Береттірін жүйді. Онда бұл соғытуған керер боллақтарына бәйлерін жахана үйренелері болу де. Оғылар. Қолыбыра бұл төт састақ олығына қаллараған бәйден жүр. Әйті бұйты қайықте. Оны бәйлерін маңны күджікті көріне үйренелерсе. Аны боллағаны бейе қайты әлбәқоға керер боллаға дей біле қолыр хаңаларары көған болбаққа кейі хаңатын көғанды көйдері оларсеп. Аны боллағаны оны альтернативная дополненная коммуникация ден методика бар сеп. Қолыбыр оғыну маңнық ұрғуынан, карточканнан кепсете үйретер методика. Оны бейге эти поведенческая аналитиктары кытты тәңге өлеліген, онна агикилары кытты өлеліген, оннуго келдер беппет отделение вытыгарсеп, қолабыра боллағана режим дня бейе қаманды ұрухүйданан тұрар чахытула. Оны боллағана уже хестрелер, даже терапевттер, бәйлері көрділер, қолабыр хатан хаңар батоға кәлен маннық ұян көрдірер. Мен ағықпын бағардым, туалеттіқпын бағардым. Меха сунар бар көмөлөстен ол урухиддарынан маннык ыян көмөлөлөр тух көрдөрөлөр. Онна кабинет айы биеха урухид турашсе, холобур бу кабинет игер эйгин тух күтериден. Холобур оголор бар балыхаттан хакуттан аллар ди. Онна особенно били хаңарбат кетилной дөбөт ого адаптивностьтера анырык тух куаган болор. Онна очень тревожный тух онны коголар. Олеген ал хартыгынан көрөдлөр, онна боллаганы оскуялар, буманна меги массаж тыллар, буманна кирдахпина зарядка оңоробун, буманна кирдахпина холобур боллаганы брас кабинеты ординаторская денди, оны боллаганы огой дөбөт олтугу ағарда боллаганы да ординаторская тугналар эмигиттен, онда туг эрденериден өйдөбөт сеп, оны холобура боллаганы мен кабинет бар, маннык молоточигынан көрөбиттен оюлах. Оны сразу ого көрер, ми хаман окол турор баттырабит мигин молоточигынан көрөрлерден сразу өйдүр, онна куттаммат. Кыржыктаган эди. Онтон билген бу терапевттер сен бер биле истергер еталар болуктактар. Мен огом биле имбелип болбадак да, олихин кайдак манна барабыды иден колобара бу катастагы реабилитация диккатта hem бирсеп, кайдак тексебени иден ону кени поликлиникатыгар тиен педиатрыгар этер, эбитер неврологар да. Оттон биһиги именно хылбыт ди Минздрав структурада боллак битти. Олеген биһи хылбыт не довести до инвалидности. Профилактика инвалидности. Огону эрде вот ранняя помощь боллонда эрдеттен көмөлөһөн бу огону инвалидностьтан коттарар гынаден сыллах үлелибит үлеген кейрерге инвалидность надо того. Педиатр, эбетер невролог, эбетер ортопед, любой специалист маннык запистан
хоруттаран ыытын сеп. Очоно кандык багар поликлиника хоруттаран эяка очыраты кандык кемге барын көрөн. Кас күн хаталлары дей хүлбе бирде? 10 процедуралар бир ога хеп, 10 процедура олата 2 үле неделете примерно. 2 үле неделете. Суббота баскы ханята мен бир бар болалар болага ди. Ноттон бу терапевттер огогут тугугар бу маны учоттана неме тулуян сытык канады ди. Терапевттерге гарахан. Терапевттерге билерин көрдүк гарахан бага боллага ди. Оголорго даган оттен стресстега булгынан баран, келин бастыгы кемдерге ытаан соңан баран оттон үйренэхтилери болу. Огон хорох терапевттерин ми билүллер тоҕо такка ие жига түбүгел бак боллага ди. Ихит суйоннада, асастыаннада, мустахуйоннада, онтон болланы балыга кирдаганы сыннянар. Халу ахалыга белем ихите суюллар, мостата хуюллар, олген кыраттык ие эме сыннянын сөп. Ол өттүнүн көрдөккө, онду кеме болуун сөп. Оноттон кырдык оготугар бу билиңиттен үс ийиттен саталдар денеттен ди. Тугары мандык кадере огогут доробията кайда кара дуди ханатакка тон направление ламбары кып буллага ди. Онда те тохтен тачыржы. Менеме бәйминниктерге жибутум колбарандык реабилитацияларына негин сөп огобун гыттону биле бастан тип битер мигиттен тохшаны ипыттара. Огон онюрдары сахылыр доен сөп бандык биле бандык бартын биререкке турурар доен сөп онна икки сыйытылара огон атагын төбөтүгөр камар доен. Тогондук жана италлары. Онтон боллагана уруккуттан ити тух признак теккада аутизм нах оголорго сыгыннах болон сөп ден. Холобра боллагана биле расстройство аутистического спектра, биле нарушение коммуникации боллади. Оны боллагана ого хатан биле сюжетно-ролевой онюну биле онябат. Өйдәбет биле холобра кукланнан миман оньокпун хеп утутан, ахтан оньокпун сөп, масынаны бирилетен оньокпун сөптен өйдәбет просто мандык сахлан кебихерди. Или зацикленность бар болон сөп холобыр мандык букваларга, хыппараларга ди. Улген ол признак аутизма болон сөп, улген он гыйтыктарын эмесеп. Онтон атаган төбөтүгөр хамар ден, эме биле бегиме ебит хайыр боллага ди. Хамсатар атакпытын. Онтон боллагана бу импульса информацията атаккадылы үчүдүктейбеп боллагана оннан биле вниманието биле оннан арыл жehajар боллагана атаган төбөтүгөр туран калар холобур биле атаган контролла бакка кининар вниманието оннан көтөһөжөр улген атаган төбөтүгөр туран сүйрөн калар. Олады кухаган. Оттон эме кухаган болон сеп, кухаган боло согон эмесеп холобур боллагана 5 саагардылы ого оннук оньон курдук атаган төбөтүгөр хамын сеп. Только бихимандык көрөбүттө, колобур атаган төбөтүгөр хамар, олгунан баран большую часть дня чөйдүк хамар. Боллагана, ну как бы так может быть, просто особенность курдук болон сеп. Четтон бу ДЦП диагностак оголордок терапевттерген бен өссөтөн тохтен сүбе аматеңедей тугу багарыңедей. Терапевттерге анаңын тугатяңедей колобура. Этимете бу диагноз холобура эрде турораллар ди бир дерегер туруктарын сеп, икки састыргар туруктарын сеп. Ону ыктан каспекке нар хептех билген информацияны хәлбәк. Холобур боллаган эти благотворительный сайттар баллар сеп. Апрель ден сайт бар, эти обнаженные сердца Натальи Водяновой. Ол сайттарга ол доказательный методикалар тустарынан хорьяллар. Тоға детек қабыллағана төрөппүт оғытын әмтәрі барытыгыр итағайыр. Оны ким түрген результат берем дир кихе қайтағайыр. Онтан түрген результат берем дир кихе, скорее всего, шарлатан өтір вообще мошенник болон сеп. Онтон боллагана или эбетер олох түрген стимуляциялыр методика вред ыңгырен сеп. Плахого эпилепсияға мекі хөн сеп. Ағара стимуляцияға тақпыт неме ейтін.
Олхин олох доказательной медицинаны туханан оҕону эмтиэхханаада уонна эрдеттен профилактика вторичных нарушений те экипсябитин курдук контрактуры, вывихи, подвывихи, профилактика лыргына оҕобтун кытта сөпкө жарыктаныахтаахпыт, барытаманнык по режиму, по расписанию тутугуахтаахпыт. Уна дыцпылаах оҕо олох самый сүбем биле туох тиһаныллар. Оҕобун обязательно хамтарыахтаахпын диһаныллар сэп. Онна боллагана бастан туох бар күүһү хамтарар туһугар жарыкка ыыталлар. Онтон боллагана оҕо хайдахтык куйдуура, саҥарара, төһө өйдүүрэ на второй план хаалан-хаалар курдук. Улин төһө даганы двигательный нарушение күүстээҕин. Иһин бастык эместеҕэ биһиги өй сана өттүтүн ураһатыахтаахпыт мэйитин сайыннарарга киһитылын өйдүүргэ үөрэтэхатыахтаахпыт тоҕо дитахха сенситивные периоды диэннер баалар сэп оҕо саҥата мышленията вниманията сайдыан сэп үчүгэйдик сөптөөхтүк сайдыан сэптээх бириэме ол бириэминим үччү туппакка биһиги ол ордук өй санаа түтүн сайыннарахатыахтаахпыт. Олох сөптөөх сүбе болла Елизавета Никентьевна барга мактал болуктун бу бүгүнгү күнгө келен кепсәбиккер оттон саккыбыт сиригер бу мандык калгалаак төрөппүттер олар истен оттон элбагалымыттара болу онуттон бу реабилитация эмдениге баран оттон каяндаганы онда бу ботулина терапияга ди эметин бээлерин көрдөрүнөн каян қитин эмтенехтерин нада. Ча мактал ыйакы, онуттон күндү көрөчүлербит, күндү стээчилербит, бу бүгүнгү берини көрөн оттон эмел бага биллигит, өссө даганы эндикитин бехигиннин бирге болуң. Тетим сакаражета яканан өлелерин бугаден омнумаң, бехиги долгумутун, өрүтүн истехылжың. Аныгыски бериге көрсөкка дере.